إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إمها لوبتي أخونا أختون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا إمام مسلم إكليك فانوغ صحيحوغ عائشة رضي الله عنها كبان رواق روافا روايتك غاوي إكمنا بدال فني نبي صلى الله عليه وسلم إكليك فانوغ دعاء فرتكوغ එකලේගේ ෆානු කුරව්වාෆ්වා දුආයිගේ ගොතුග මි දුආ ගෙන්නවාෆ්වා කමුග එයි අල්ලාහුම්මා ඉන්නී අඌදු බික මින් ශර්රි මා අමිල්තු ව ශර්රි මා ලම් අඅමල් මි දුආයිකි මි කුරු දුආයි එහෙන්න මොවස් ඒ දුආග වරක් ගින ෆාදාතක වරක්ගින කන්තත්තකින් අලුගොන් මෙන්න දේහ කොද්දේ දුආයි මි දුආග නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ හදරතුන් මි එදි වඩා ගන්නවනි මියලාය කුරෙවේ මියලාය කුරයිෆවා එමෙහා මානේ මියලාය කුරයිෆවා මේ අමල් තකුගේ නුබෑකමුන්න අදි මියලා නුකොව්ව අමල්තකුගේ නුබෑකමුන් සලාමෙක් කොද්දෙහුම එහෙම දුආග ආස්වන අල්ලාහුම්ම ඒ මානික අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා නිස්බෙක යා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දුආගේ ගොතුග ආදි ගෝවාලෙෆ් මනි ඉන්නී අඌදු බික හම කෂවරුන් තිමන් කලේගේ ෆානු ඉබ ඉලාගේ හදරතුන් රක්කාතිරි කමන් එදෙමේ මින් ශර්රි මා අමිල්තු තිමන් කලේගේ ෆානු කුරව්වාෆා අමල්තකුගේ නුබෑකමුන්න වමා ලම් අඅමල් අදි නුකෝ වා අමල්තකුගේ වෙස් නුබෑකම් මී දුආ අලුරුම විස්නාදීමා එම්මෙ ෆුර්තම දේහ කොද්දේ කමකීමි නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මී දුආ කුරව්වාෆෝ එකලේගේ ෆානුගේ උම්මතුගේ මීහුන්න එකලේගේ ෆානු මිකම් බයන් කොද්දේ වාෆු අල්ගොන් මින් සුවාලෙන් හිතන් අරාෆානේ නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එදි වඩා ගන්නවනි තිමන් කලේගේ ෆානු කුරව්වාෆා අමල්තෝගේ නුබෑකම සලාමෙක් කොද්දේ උම නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ එම්මෙහා අමල් ෆුර්තක කී ඒ අමල් ෆුර්තක හේවකන් එකොලෙවිගෙම්වා හේවකන් එකොලෙවිගෙම්වා අමල් ෆුර්තක අදින් ෆදා එකලේගේ ෆානු ඒ කුරෙව්වෙවි ඒ දුආගේ කුරින්වෙස් එකලේගේ ෆානු කුරව්වාෆා අදින් ෆදා ෆහම් කුරව්වානේ එම්මේ අමල් තකීස් හේවකන් එකොලෙවිගෙම්වා මේ හේවකන් එකොලෙවිගෙම්වා අමල් ෆුර්තක එන්නමස් නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා හදරතුන් රක්කාතිරිකම මේ දිවඩා ගන්නවනේ එයි එකලේගේ ෆානුගේ උම්මතුගේ මීහොන්න මිකමුගේ බොඩුකම මුහිම්මුකම් බයන් කොද්දේ උමට්ටක මිගතුන් එමෙයා ලොබෙත් බේෆුලුම් අලුගොන් මෙ මි දුආය අලුගොන් මෙ විස්නා දීම අලුගොන් මෙන්න දේහ වෙගෙන්දා කමකීමි ආහාරෙන් මේ අලුගොන් මෙන් කුරා අමල්ත ඒ අමල්ත කකීයයි ඒගේ සබබුන් නුබෑකම් එකුලෙවිගෙම්වා අමල්තවස් අමල්තෝගේ තෙරේග වාක් ෆහරෙක්ග අලුගොන් මෙන්ගේ කුරා අමල් වේදාන අලුගොන් මෙන් හිතුම් කුරා අමලකවස් නොත අලුගොන් මෙන්ගේ දුලුම් එකුරවේ අමලකවස් නොත අලුගොන් මෙන්ගේ ගුණවන්තකුම් කුරේ ගුණවණකුම් කුරවේ අමලකවස් වේදාන එහිමීමා මිෆද කොම්මේ අමලෙක්ගේ කුරයිෆවා කොම්මේ එෆද අමලෙක්ගේ නුබෑකමුන් රක්කාතිර කොද්දෙවුම එකමුන් සලාමෙ කොද්දෙ එකමු ගවා ඒ අමල්තෝගේ හුන්න නුබෑකන්තකුන් සලාමෙ කොද්දෙවුම නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එදි වඩාගෙන් මෙවනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කිරිත කුර්ආනුග මිකම් බයන් කොද්දෙවාෆේ
algon men mi qura amal takakimi e amal tawge sababun kan hagigatu algon menna musibat taka nuba kantata mi kurimati wan Allah subhanahu wa ta'ala wahi korwa fani wama asabakum min musiba tiba men kurimati wa komme musibati kurimati yes tiba men kurimati wa komme musibati kurimati waniyai fabima kasabat aydikum e tiba men attakun tiba men hoda ganna kantata ho sawbun manike algon mennan e kurave amal tokge sababunne algon mennan e dimawa fitunataka musibataka mikankan aslomi kurimati miwani ehmima algon menna kurave e amalta ki ei rangalu he amalta nuwejjakamu gawani nama e amalta ki rangalu he amalta ke gotu nuwejjakamu gawani nama e amalta ke sababun algon menna duniyamatiga nuta ukhrawi hayatuga gellon e baad hem egellun takun salam ekko devuma mi duaga mi asfa miwani migotum algon menna kurave amalta e amale vedane faharega algon menge terem befulaka mi kurave amalaka ves e amaleke sababun algon menna musiba ngat vedane nuata ihem bayaku kura manik algon menge terem insanunge terem ihem bayaku kura nuba kantage sababun ves ekamuge musiba kurimati vedane hem Allah subhanahu wa ta'ala musibat nuwata ekalange uqubat kofai e bayaku kura amal takige sababun fonuwa iruga hama ekani ekan kurimiyo ekalange khasa nukurabba ege badaluga bay musibat ge wade aamu wege emme ha mistakun etanege tibe heomi hunna rangal men huriya men aamu agotange baad ei algon menge tereng insan takin hoda ganna kantattake kura amal takige natija ege gotu algon men bisnumal ma to kurige ekike ummatak e ummatak Allah subhanahu wa ta'ala halak kurebebi kon sawbaka dagentu ebami Allah subhanahu wa ta'ala halak kurebe ummatak halak kurebebi ebami hum kula amal takuge sabab Allah subhanahu wa ta'ala fi wahim faratakam ebbay ko alukan kuri note mi ebami alukan kuramun diye Allah num faraat tak ebami dua ko kankamuge edi danna umun diye aniya veri ebami humvi ebami hum ge terega fahish nuba kantatta feturumuge ad natijay e natijay ka begin diye ko mutak halak korebe emi mami uriya kam algon men enge kamaki algon men kura amal takaki ei e amal takuga e amal ta rangal nuwejje kam gan go amal take kurevijje kam ga wani nama e amal takuge gellum algon menna duniyamati ga nota ukhrawi hayatu ga kurimati wegen daane kamik e amal takuge so emi ma ekan kam algon men mi rakateri kam edum go to mi duae kimi wara muhimu duae hema ege terem bike kahal amalta algon men bike far qurani ki gastu ge nu fahare algon men hitan arwa kame e fahare ge gastu ga hama ekam kurumuge sida niyate neti korve kame kamuge swedan sadak oligen korve bike kahal kanto swedan ekam ege sawbun e ekamuge undaguta musibata kurimati wegen atwedan ane ba fahara algon men na bike fahara korve bike kahal kantatta ekantattakuge sababun algon menna fahum annan oi natija ki ege huri gellumaki kobaka visna nula algon menna ekorwe amal tagu sababun ves algon menna e musibat takurimati vedan emi mami duaga mias famani koffawa amal takum na adien fada nukun huri amal takum mane ki mustaqbaluga uram huri amal takum ves rakkateri kama mane ki e amal tagu sababun atvedane musibat taka gellun takun rakkati rumangedi Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratuga edi dennevu enka mi warab bodan algon visnan je hekam algon menna kureve amal tan ei e amal takege sababun Allah subhanahu wa ta'ala algon menna difawa niyumet take ekalange gendo wafan musibat take kurimati kurawafan maadi gotun datitake niya kurimati wegen gada e miuriya kam mi binawani algon menna mi kureve tafatu engi genna neengi genna gastaka laagena gastaka nulanna nuwata algon menge tereng bayak e qur'an amal takige sabab ike natija yanna
එහෙන්කම මිකම රක්කාතිරිකම අලගොන මෙන් එදුන් එයි වර මුහිම කමින් අලගොන මෙන් කර අමල් තකුන් ගේ නුබෑකම රක්කාතිරිකම එදුමකි mi duai algon men dehe ko de anil muhim nukuta ki algon men ge insan manik ahar men algon men insanon ge nikametik ei e nikametikama ki algon men amalu koffa e amalu ge sababun e anna natija huttumu ge bar algon men kandin divifai algon men ge mi algon men ekan nuas engi not annane kanuwas dene hore hutta ekamen algon menna korumati wege hingadan e mane ki algon men insanuna ki efada likameti baige gotuga Allah subhanahu wa taala wafan algon men amal kurani ekam ege gellum mesmena nikka algon men nan emburi e kuremi amal ta gos we nuwa vijjakamu gwanina inkamu ekankamu rakkaati likam algon men nakan ebbe salegga algon men kureve amal ta genu ba amal takun e anna nuba natija huttumge ara bahare algon men dibfa nuwakan Allah subhanahu wa taala ga hadratuga mi i'tiraf wani mi duwage teren algon men ge bahare dibigene noye algon men koffawa amal takun adi koreven huri amal takun e anna nuba natija ta huttadumuge huttumge bahare dibige nuwakama e huriha kame mil kodige ma farataki iba Allah ikaman algon mi i'tirafan ikalange hadratuga kam yuriha araka barifan ikalange ekkan emmiha ichemmi milku wege mi wani huriha ichaka huriha kamaka hem ikalange hadratuga algon mi edi dannawani algon menna egi genna nege nami kurebe emmiha nuba kantatakun ekantuga sawbun atwedane e nuba fitrataka musibatakun rakkatir koddebun henka umid wa kimi eguta bayana roga bora muhimo duai algon menko mi duai algon misnadima Aisha radhiyallahu anha bayan ko dewa fa nuwe nabiya sallallahu alaihi wasallam waki halatik mi dua ko rabwa ka ege badaluga ekamana bayan ko dewa fa miwani ekalege faanuge dua ful takuge terega mi dua wa kam hemege mane ki algon menna mi dua kiyam waki khassa wagute algon menna kannete ege badaluga algon menna algon men dua kora halit takuga algon menna mi dua kore vidanik ei komme halit ekkamuga waki khas halit nik namaduge terevies mota namadum beer egota kabaki khas wagute nik ege badaluga algon men mi dua kiyum mi nabiya sallallahu alaihi wasallam kiban aspawa kamikkan algon menna mi dehakote hamme fada emeha lobeti befulum kuriga bayan ve diye gota Allah subhanahu wa ta'ala ekalange ei emmiha kame mol denuodige ma fara ekalange barfuge dashuga mi emmiha kame mi wan enkam algonmen koffawa amale bias adi mustaqbaluga algonmen kuranwan amale kamuga bina mois e amaluge sababun annane natija ekalange mol denuodige ekan algonmen mi i'tiraf wani mi duagi teri ema kuriyala algon menna e amal tawge sababu musibat ta kurimachi nuwikamu gavi namoves algon men Allah subhanahu wa taala ga hadrata mi dannoni ikanange yei mi uriha kamme mola denuwodige ma faraikkan algon men tidu hitun qabul kurati ikanange yei mi uriha kamme mola denuwodige ma faraikkan algon men kuri amalege sababu ngena no ba natija sadi kuram muri amalege sababu wes annane enu ba natijat hemikan kamuge nubakam algon mi duaga salamet teri kamang eduman nabiya sallallahu alaihi wasallam mi hadith ga algon men mi duaga algon menna irshadu deba famiwan hame fada emi alobet befulum algon menna engenda kamaki mi Allah subhanahu wa ta'ala ekalange alaka e manike nuba kame e kura amal tak e kuriga bayan ve die gota algon men kura amal tak sawbu musibat tak kurimati wan enkam algon men waraboda visnadan chen algon men nan evves kame dimavi che kam ganina furtam visnadam ve algon menge amal taka gule gotu kinetto amal to mi kureveni mi wara muhimu fidawalen algon men ungannati ei algon men na
dimawa ammat datibun kamuga weenama isnuwata enumwes musibat ekkamuga wi komme musibat kurimati vejje kamuga waninama hagige mu'minun naki ebami honge amalta kame duga funko visnana bai kine to amalta mi kureveni kuriga bayan me diya gota Allah subhanahu wa ta'ala kirito Qur'an ke bayan korwa fa gota mi musibat mi kurimati mani mi algon menge amalta kigge sababu faharek ka vedan algon men handanu ga nen amade iskamobis mane yamal kurai faino sandana kunin e amale kurevunu kame ekam ege natija ege gellon atu vedan inkamu eme alobeti beflon algon men abadus Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratuga rakkateri kama ekalange hadratum salamet kama algon men abadus edi dannawanche emege terega algon men na kureve amal takuge nubakamu adi kurang kurevin huri mustaqbalu algon men kurang huri amal takuge ves nubakam salamek koddew man edi Allah subhanahu wa ta'ala hadratuga duha kurma mi duaga mi asfamiwan enka algon men abadus mifada duata algon men rakkaterive tibima Allah iradu kurebe biyamu gina gona begema musibat takum Allah subhanahu wa ta'ala algon men salame kurabane ifada danibolu takuga algon men bisnamwi algon men amal taka de terega amalta rangalu vejje kamuga wani nama iradu kurebe biyamu musibat takum Allah subhanahu wa ta'ala miha salame koddeban ehme algon men ngene nabiya sallallahu alaihi wasallam ekadege faana ibves bodu kame has wa fadaf kame ekadege faana kurimati wadagen fi kamuga wani nama ekadege faana awaswe wadagen nawani Allah subhanahu wa ta'ala ga hadrata tauba ve rujuwa wadagatu ei kurei fama amal mane ki Allah subhanahu hadratun rakkateri kama ekalange hadratum salameteri kama mi adi edumattak hame fadan algon me bisnawala mato ware nuwe hunima algon me kon istisqa namatu ga boda mi anani konkametto tauba ve rujuwa ei ware nuwe huma mikankamis mi binawani mi algon menge amaltagi hunna gotik kamuga wati em tauba ve miha rujuwa umaki Allah subhanahu wa ta'ala ge fada musibatta fillawakam keta namatu tawgas boda ngasfani boda biruwetive Allah subhanahu wa ta'ala tauba ei kurifawa amaltaku ge sababun Allah subhanahu wa ta'ala e kurimati wan ehuri musibatta dur kurewu mattaka inkamu ifada duata algon men rakkateriwum mi algon men salamata rakkaterika duniyawi hayatu gaves adi ukhrawi hayatu gas dibigen annani kabe duai ki Allah subhanahu wa ta'ala algon men hiyo wisnun de baba algon menge amal tan islah ko de bebu adi algon men kurifa wa amal taka adi mustaqbal ga algon men kurang hui amal takbe mubakamu Allah subhanahu wa ta'ala algon men salame ko debewa adim fadan emha musibat takanu bakamu algon men rakater ko debebu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.